se bodo začele prve olimpijske igre moderne dobe. Koga je stalo tudi? Kot prvo nismo leta 1896, tudi v Atenah nismo, ampak smo tukaj v kulturnem hramu Ignacija Bošnika v Cerkljah na Gorenskem, piše se pa leta 2014. Meni se zdi, da je prav ura zamuja. Ti smo jih nekaj spustili, ampak pusa podrobnosti. Čez nekaj trenutkov bo plesna skupina VRTILJAK iz Zaloga in Cerklje otvorila plesna predstavo STUDIA KORAK Zapleši z menoj 2014. Plesalci nas bodo pripeljali v starodavni Egipt, kjer faraoni in faraonke plešajo svoj egipčanski ples. Ples živih in mrtvih in od mumij nestrpnih. Začnimo torej s plesno predstavo in z velikim aplauzom povabimo na oder plesalce plesne skupine VRTILJAK iz Zaloga in Cerklje. Spooky, very spooky. Oh no, it's a monster. Spooky, spooky, very spooky. What's that? It's a witch. Spooky, spooky, very spooky. Watch out, it's a vampire. Spooky, spooky, very spooky. What's that? It's a ghost. Nama Julka to je tako dobro plačala, da bi že jaz letos na dopust v Egipt, ker če tam tako lepo plešijo, ker naši plesalci z VRTILJAKa pomore biti pa res fantastično. Ti, ki je že tak profesionalca, se že to ceniš, da se ne tam kje zgubil, slučajno, koliko si že enkrat. Ampak daj kup dve letalske karte, pa boš skupaj, a ne tako. A ne bo film. Ampak pred nami je plesna točka ekstremno elementarnih tičev. To je ples za poskušino treh letos na novo ustvarjenih plesnih skupin. V naslednji plesni točki, ki združuje 4 koreografije, se nam bodo predstavili 3 plesne skupine, DJ, Element in Extrem. En velik aplauz za ekstremno elementarni DJ. Okay.
Ampak, ker pa sem to jaz, bom pa rekel, ful ste bili dobri, res. Jaz sem ujet, neosvobojen, zaprt. Kako to misliš zaprt? Dona praviš? Ne, Andrija, nisem tako mislil. Prven je to, dokaj poštimen, no, recimo tako. Hotel sem ti povedati, da se nam bodo sedaj predstavile plesalke iz DJ Army, s plesno točko Never Get Free. Ljudje smo prevečkrat neosvobojeni, ujeti v življenje, ujeti v svojo usodo, ujeti v mnogo vsakdanjih skrbi. DJ Army pa nam bodo pokazale, kako se s plesom lahko osvobodimo in rešimo vsakih okolj. Na oder prihaja DJ Army s plesno točko Never Get Free. Sam takole vplešite kot naše DJ-jaki, pa ste čisto prisproščeni dobre volje. Ampak tukaj zdaj sledi še eno opozorilo. Studio Korak vam svetuje, da tega ne počnite doma sami, ker za poškodbe ne odgovarjajo. Sam čisto poškodbe. Čak. Zdaj, a si se... Čakaj, mečkam. A bo? Se smo zadaj? Ja, sem že v redu. A veš, malo baterij zmanjka zdaj na stara leta. Ampak vse ni panike, zdaj sem že v redu, ker jednak moram napovedati naslednjo plesno točko skupine VRTILJAK iz Zaloga. Za nekaj časa se bodo spremenili v čisto prave robotke, samo še baterije jim preverijo in tem bodo robotkali na oder. Ja, baterije so pri. Sam pozdravljamo na odru naše robotke, plesna skupina VRTILJAK iz Zaloga in Cerklje. Hello, I am Robot Ralph. Watch me count from 1 to 10. Count with me if you can. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it. To the left, to the right, left, right, left, to the left, to the right, left, right, left. Put on your robot suits, put on your robot boots. Now lift your feet to the robot beat. Technology. Vsa stvar je v dobrih baterijah. Torej, če kupaš dobre baterije, a tudi tako dobro pišeš, kakor oni. Pa ti misliš, da obstajajo tudi take baterije, ki bi te pomagali, da ne vem, malo boljš misliti, ali kaj tasga. Ker me res zanima, kako bi ti plesal, če ti kakšne bolj močne baterije nastavili. A veš kaj, tele baterije, če one ne pomagajo, pa sam tako, da škorno obujaš, pa klobuk na glavo, obvlada 100 na uro. Počakaj, vse tem razložim. Iz Arizone so k nam parjahali kavboji in kavbojci, kavboji in kavbojke, ki nam bodo predstavili kavbojski ples v vrstah. V country mixu so združili 3 zelo rušne slike, vendar pa imam občutek, da tele punce, kot ste v zadnji videl, ful matrajo svoje fante. To okrog punc pa matraja, pa bogi fantje, to je tako nič novega. In prej, ko se boš parjažnil, lažje bo. Vsi se pa nekaj prej zmotil. To niso plesalci iz Arizone, čeprav boš plešejo kot vsi tam čez drugo. Prihajajo večinoma iz Gorenjske, pa nekaj jih je tudi iz Notranjske, skratka iz Slovenije. Da se ne boš ti zapletel, jih bom jaz kar povabil na oder, če ti je v redu, seveda. S plesno točko v Country Mix se nam bodo predstavile plesalke in plesalci Country Arizone. Povabimo jih na oder z velikim aplauzom.
putting out quarters in the slot. I don't want